Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Menta kasngi ka artarik ubnay nailar arajar arpuway ka kinhon jong ka coordination committee kala yakando yo deputy commissioner jong ka West Gentia Hills district Ugarot LSN Dikes hadin baka sor Jowai kala sata sa kajingsma Iwtung na kajingbamdon jaka bante nyun. Nado baka Jowai Municipal Board kala sange ban letkit ya ki nyut kinyer ki balami na ki yo ki hat kumjo na ki yeng ki sem namar ka jingbamdon jaka ban lethe yaki. Kala wanra ka jingsma ka bashir khai khamtam ha ki jaka ba penlong yo kum ha yaw musiang yaw senrai bat yaw thumme kumjo ki kendong kan syarat ka sor Jowai. Ka coordination committee ka kanthup ya ka dorbar snong tempang yaw musiang yaw senrai yaw chor CNI bat yaw syiam. U chairman ka committee uba Eddie Stone Chilla uliat ho baka jingbam yo jaka ban lej bread yiki nyut kinyer ka wanra ka jinge ka bakrao bat ka bo jingma ya ka kot ka khya jong kinong song snong ka Jowai. Uba Chilla ulaban jorru yaki board district ban shimkhia ban penbej khanang ban wanra ya ka khoj ka suba yaki yo ki hat kumjuru yaki yeng breu. Ka IMA committee ko kanthup lang ka dorbar snong yongi Ciruk waka sain rajwai ka CNI waka yaw ciap ko hau ko chubuku nagbenta kanik isu jing to waka chap ko rakta duduk gi benai ko dep kamtam yoi wa kanik istia artiaw ne chap na mukit den na gidaw gi wa ngi athare womno andre ka jing cham yang iwa udisin tu siang kemeni wa de khur u ya kita gi samchnong ciruk wagi sain bhalang to emeta ha makita ta ka tha ko jo na municipal Kynduh Municipal Council have the lang le honorable urban minister yung Soka Meklia chugo local MLA yung haka jingi chamki de khanagi jingi to wa temporary arrangement de bata wa no ya ta jab la cha ko haitai karpar kile ya kita ki hechnong yung kita san kinruchnong ko sia bha ki wa u ko imbiang ya kitu ke karai yung ki de bata wa cha Jika ni por ni nang mo ye wo no yang ya ga ni chep posta no ro gi thao yong de chong Jowai kam tam gi ni area yong de galiang yong kita kin ruch nong da ki ya kita ka bentar ko wa u perpat ki yong si kam jo le ya gi he yong de sarkar wa u lai ki chnong yong ki wa u chimbiang ki ya rai mi tu sgi asgi ngane de galiang yong a ka chairman yong gi ni committee Ciruk bagi members ko am lang ni kasi Kynduh ya kita kin ruch nong dak kita mesin go siaw kya dak kita mesin go siaw rin go siaw bha to ni kre lang nek benta jing mentoy ka ni thaj kya nek benta kita di kam ki nong chong snong apo gri chen tia yo I skiat ya kita mesin go kre lang nek por chikipor so go wi han jing ito wa kita ka thau kita ka long term plan we see the canal into where the M gathang wa kita githain long cow long kudung gitu kita the M go under process you'll see bagani benta ni beta ta gathang yo ye complete ni beta laway yung ni ga jing thano chap apa ni district yung